What's up guys? Happy mukbang! Nandito kami ngayon guys. Ang mukbangin namin ngayon ay Jollibee Chicken Joy Hot and Spicy. Meron kaming burger stick, meron kaming spaghetti, yum burger. Hindi pa namin sisimulan to guys, mag-pray muna si Aliyah. And Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you Lord sa food nga imong gihatag Lord. Thank you po Lord sa imong blessings nga gihatag Lord. Ug thank you sa hangin. Amen. Amen. Ipakilala ko muna ang ano namin guys, family, si Maria Alia Monique M. Gerdo. Kazay Kazal M. Gerdo. And it's me, Rhea! Bubong! guys, kain tayo. Ito, Jollibee Chicken Joy. Kids' favorite. Here for you. Sarap to guys, kain tayo. Bigo. Spicy ang Spicy na ka. Spicy siya. Here's mine. Oh my God. Paborito ng mga bata. Hindi ako titingong kayo. Kao lang ba? Pwede yung tingog. Pwede yung kayo ba? Burger steak. Hindi daw siya makita sa camera eh. Kita na kanek? Paborito ng mga bata to guys. Manok. Basta Jollibee. Ang paborito mo, Nick? Burger steak? Pareha sila ni ate. It's been a month. No Jollibee, no. Bira lang maka-Jollibee kasi lockdown. Spicy, parang hindi spicy. Feeling ako. Wala na yun. Wala siya na spicy. Ha? Wala siguro siya na spicy. Wala na. Dapat may mga ano eh. Toothpick. Mas may additional ano. Restaurante.
part. Ha? Leg part. Ano rin yun? Ay, wala. Hindi na sila talmakan. Tay. Ligantay. Gravy ting. Gravy. Rings na please. Kaunik. Ito. Kauting. Hindi na ako uminom na kanika. Naman. Yung pala. Asa mo yan? Lola Super Antique Glass. May Lola pa ba yan? Regalo pa ata ni sa kasal ni Tita. Dugay na kayo. Rice pa, Nick? Rice pa? Naman lang. Ikaw, Ting. May rabi. Yung request ng burger steak. Ano mo yung ikaw? Burger. Yum burger. Good luck. Lago. Good luck. Si ate. Burger steak, Ting. Sa kawan niya. Siya bakit?
almost done. Puro wings, no? Huh? Puro wings. I'm almost done. Surrender? Surrender? Gabi. Yung chicken na kasulod. Hmm? Yung chicken na kasulod. Padre Col. Ito ko lang yung parts na. Tanan day kuan. Sa inyo. Yung tanan. Puro wings. Wait, wala siguro kuan. Ano mo chicken ba? Ano ka? Aw. Upda. Wako na na. Ha? Nanik. Hmm? Ate, poise na poise, ah. Hindi naka-ready si ate. Sino? Saan akong lips? Naka-ready kayo. Spaghetti. Hmm? Spag. Pakuhugas. May tinidor. Hmm? You want spag? Or dili isa? Alright. Napadaming? Coating. Oh. Yak. Spag kanik. Next stop is spaghetti. All-time favorite is spaghetti. Spaghetti from Jollibee. Hi, Tita Saysay, your favorite. Hi, Tatin. Your favorite also. Paano ni? Kaya lang. No extra sauce. Hi ate, your favorite. Tita Saysay, no extra sauce. Ah, ano yung practice Nick? Hmm? Nawala mo yung practice. What is this? Yak. What is that? Ah, Kasi dyan plastic. good, yeah. Taga lang what? Ano? Hala. Mine. Ubus na. Kami. Sa likod. Ano yamin na hinayak magkuan, hukad. Daghan kira siguro kay Angkol. Dagan kayo ito yung ginukas yung tol. Eh, ako tatapos. Ano nga, nabayas ako. May nagbili ng ako. It really hurts.
It really hurts. While waiting, it really hurts. It really hurts. Tingnan nga, please subscribe. Katay mong ipang istorya kanina ba? Unya na. Lawa, lawa. What's it? Where's your plate? Huwag pa man may. Show your plate, ate. So si tatay ang hindi winner. May hotdog. Ako may gamay lang may. Ah, gamay lang, Nick. Gamay. Enough na? Nako, butang. Kana rami. Nami oh. Tinilo. Ako po ming Dali. Burger steak. may burger ko lo. Tama na lang. Oh, uncle. Guys, spaghetti. Dito. Burger ako. Napaw. Hi, Tita Sai. Lots of spaghetti. Mmm. Here ako. Dapat ba? Ato ba mo? Hmm. Kaya? Kayang kaya. Ah. Ang lutaw. Lang to na. Ang gurk. Ay, nahulogs. Pagkita pa rin mong pagka-cute lang. Yan na, ano rin may pakilid. Ako sa gamay de. Gamay. No? Mama. Nasa imong mamang.
Mamang. Si Mamang. Kaya po dira ako. Chicken. Ano? Tapos ka na? Mag-out ka na ta? Mag-out na ta? So guys, busog na kami guys. Full na. At guys, wag niyo kalimutan mag-like, Share. Subscribe. para ma-update kayo sa new video. Si Maming may tingog. Bakay ko ninyo bi-update, ana. Thank you for watching guys. Salamat! See you next time! Please, our first try. First vlog with family guys. Nandito na ako. Salamat guys. Thank you sa support. Tsaka shoutout sa katim ko sa YouTube. Splendid Fit, Juna GTV, Diesel Vlog, Team Garcia. At saka sa I Am ESM. Paki-subscribe na rin sa kanila guys. Salamat guys.